تیا ونگ وندخانه ده کرمشکانی ایسویچ ستوکل ونگ شارد بواهر زازایان ویندایوخ و ونگدایوخ کویوبرس شار مایو ولات حسکردوخ و برومت و ارجایه وندوخ و نشتوغ دموکرات ارجایی وای و برای دلال قدر و قیمتی دوست و انباز فداکار هولدایوخی گوشتایوخ و تماشا کردوخ عزیزی شما همه خیرامه پروگرام ده ونگ ده زازایان وندخانه ده کرمشکانی وری که دست به پروگرام ده خوی وندخانه ده کرمشکانی بکره وری همه چی سلامان خوی گرمان براین دوستین انبازین شما همین رای کنه هر وقت گانوشه و کیفوشه شما وازنه فنا پروگرام ده ماده زي هرق شوي ماذا دهم ناندم بكري اورو فنا نوشته دوامي دي وزير بري براري نو بش جي تشحاريو جو بش جمن بيني ما فاني قسم تشحاري مكارد بانج قسمي نو تشحاري ماذا بدومني بيرسي استي بي پرس بیه مادو فنا شری اینا سر اینا بوانه که پرس چیه تپیش فنا شهری استه فنا شهر دا جودا کرداسری کردی جودا جی مواج ترکی استا بنو حالا پروگرام مادو ولابو یالنز گرو گازنه me شماره استو شما نه تعقیب کنه نه کنه ولا نه جرن گوشتاری کنه از شماره تنوانا بونی شاشه ما استا تای قصه استه ما زازکیانه جنیزانه ما غریبان دین کرده میا یعنی قصه عربی استه ما واجه ایده ترکی استه چزانه یعنی ونی استه لاتینی استه بلکی زازکیه اینا یک استو سه وانشما واجه که ماده کره هرون که ما بشه زوان خود دولمند کره اما شما را جی ونگو نیوجن و حسو نیوجن کسو زرد مره اینا نیرشنو تیاج خورا مانشن نویننا که تعقیب کرا کامو چی نوشنن و سوان و سنوانو ایرا عفی خوش مارا وازنو نوه ما به شهرنا دسکنه پی بپرنه بورانا سیا و سپه yani بورانا سپلوچن بپرنه yani siyah و سپه تیمیا ما جریوان سپلوچ اما تیاد مقان فهم ببو siyah و سپه جی کاراردو سپلوچن جی کاراردو و بپرو برز بو و شرو و بگیرو وار بوار بگیرو نه کو و نه کره نه سیاه و نه کحو نه بجی و نه آوی نه عرد و نه جی آزمین وردو خبر بگیرو و برو جاده جرسنو و جارا پیده خبر جبیارو شما دو واجه
Kandê çiçî bewrana siya û spê sploçine. Çirê tenya reng da safîra nê bo renga ci, yani tenya spê yan jî siya mavan jî. Yani tenya renga siya yan jî renga spê nêbo. Ya kandeke a renga siya renga qeder de mina spê jî serê cigêna jûjûfine a renga ci kena bora kena bor renga borine belekine û vecena piyasefina. Kandê ney kandê coy bino hala wina rengî pê kenê temam pêya eyra no sedem ra him spê û him jî siya pê kenê temam nê rengî wina. Şima zanê tam spê bê sûç û bê gunah yo. Kêfin û şênin o. Hiwateyîn û bêbermiyîn o. Xora verî ra winî yo. Roja ku marda xora biya a rojê ra min nêdî wina. Yani êk car de mi ê nêdî. Siya jî şima zanê bi poçika me bizanê. Bi qanik û diskiya miro mirê biyo bela rewna o. Mirê tim bi nêweşî û nam nîşanê mi winî. Bi mina heyatê xwe bi mina siya ame dinya bi mina heyatê xwe domna û bi mina jî odo şiro wina a dinîrê bibo meyman zana. War weşeyt bimane ka juda kilmek jî ma hemin bikere ya tepe ma şirê nuşte de xwe ser. Aziyay yani kudurdular. Bir de yaralar deşildi mi ağrısı fazlalaşır. Aziyay. Yani dirbetacı aziyay. Yani sızısı, sancısı çoğaldı. Aziyay. Kan de, derdan de, zari. Aziyay u bi palakh bedeni. Jan u veşati ver wini. Jandariyay ne dirbeti. Aziyay kulê pîzî hemetê tewr aziyay û bî jan û tewatey mez de serî. Pêro girêneyay û keweyay û têtewr aziyay qahr û qotikî ver betiliyay. Bimane war weşeyde
ما یعنی پرسان ده خوسر بش چهاری قسم چهاری پرساجه نایا وقتو که قچش ما شنه وندخانه يعني مكتب ما بعد مكتب عربيو وندخانه زازاكيو وندخانه ده چی واننه چی مسنه آنجی چی مسننه و سنیشنه قچه ما دو سنیشره tabii ki ze binana bilingan de xoya şire wendexane teyara otobüs taksimobil tomofil u maşine ma çiniye mapa bere mapa bere mektep wendexane yan jî bipirne û biresne wendexane şimazan Rusî jî vane tomofil yani girdan ma îna nevate وقت جی پی آمه دو جوات توموفیل هم دمو که دوی را شر دونا روجان ده پوکنان ده وور و وارانی ده ما اینان یا به دوارانا بنه یا جی جا بجا وگینه جا بجا جلان سرو وقتو کفور بنا جلان سرو مکنه زی نکایه تو دی جریوان خایاق استه یا وری تابی چیه ده اون چی نبی اینا سرو جلان سرو شقان سرو منا سرو پوستان ده حیوانان سرو پوستان سرو اینان دان رونشتنه و به او حسابا و رو سرا کاشکنه بنه خورا جامردان جی خامکی کرده خوبای خامکی شمازان پوسته ده گایان را وراشته گا ویشترا واته اینا بول منو اینا را وراشته ونده خانان ده قچه ما بزوان ده مایا نیوانه قچی ایمای لابره زوان و ونده خانه نه ایمای قچی جی آسعاتا کشت که وشماننه وقتو که دشمن جن نیکشنو و نیبنو نیرزنو حبس ایمای همه ملتا ما شار ما بزوان ده غریبانا زوانو که زوان مردا ما yani marda inan niyo به ازوانیا واننه به ازوانیا واتنی کنه و نشننه ازوانا قی نوش ما فهم کرد که ما چند به خیرته زانداره yani çiyanzane jihatiye bakıl u hevdayoxe hewl xodayeye ma rew ziwanê înan misene û rew jî ziwanê xo vîra kene wendexanan de ma de qalê girdan de ma ziwan, kültür, adet, töre û folklor de ma nebeno
او چیه ما همه ماره ضعف غریبو اگر جو بشاشه آنجی نزاناین ور قال بکرو وای حال ده ایره وای سره ده ایره یا بکوتک و اسکنجانا جکشنه یانجی ارزن تپشتخانه حبس و بسرانا تپشتخانه ده تپشته وردانه نام و صولا ای دها تبرا برنا کونا شوشان کونا شیشان پی کونا کبران پی او جاغان پی جاغی شیشی هجی همینی ما جاغی سر جه همینو پی فنی کوت جاغان پی وای ایره وای حال ده ایره هما دو بزانو هما مرحمت بکرو جو بجو برحاتي وقنقازية بينيا جينا يعني كشني همجي زاف قنقاز ووش شم جد استان بندر امر جيا بنو كل يانجي جاغان بيدر رافيرنو ني ورنارا جو وقتو كجاغان بيدر بنو زاف سوچ نيكنو سوچ نيكنو كي گناه جد ها ویشی بو کشترا زحف بکارو دعا دنی ده هوریان میان ده خور رحات راکو رحات بکر یا هوریان ده جهنم یا بزانه ونده خانان ده ما قال گرد و ملتا نیاران ده خوکنه و پسنه اینان دانه ما گردان خو پیلان خوشی کنه خاین ببخت پر آبرنایو چوش کس پسنه ایک باوکال و دای پیرا کسی کشتا قتل کرده بدو ای خوشی خاین ایلان بکن اس پوسنا امید کنا نو دو شمار زاف عجب بیرو یا غریباره مانا چونکه نچه اونا اینار غریبه لابره سرا سه نو چیو که ازو وانا راشتو لابره قانده دشمنانده ما زاف نورمال قانده که گونی شمتی و غداری چی دو ونارا زاف حسکنه و پا زوخ گینه کیف وش بنه و پا کیف خوانه زوق را چهار کوشه بنه و وازنه پا بپره بدار ده زوریا حکم ده کوتک فلاقه و اسکنجانا پس نه اینان داینه و اینان گرد قبول کردنه
ئینان سەرەوەش سەرخۆش کەنێ ێ قسەی ئینان کەنێ سەروەش کەنێ سەرخۆش ئێژی پا سەروەش بەنێ û xora ravêrene ğewirêne pa winî benê kenê bipere xeyr allay pa perî çiniyê bipere wexto ku kes barbar bêwîjdan û zalim bo nê çiyê wina kesê rê zaf weş û gengaz yeno hendê nengûyê çiyê hîs nêkeno û verê zincî da ci nêveşeno û hendê qirşê gunay ci pey nîno dardê zorya kenê girt pîl serdar û sermayeyê ma û maya jî danê wendene û vatene ki ma ro çend finî namedê ci rê zikir bikere winî zikir kere ki biyarê ziwan bi zikra biyarê ziwan girdanê înan paşayanê înan bi se hezarana merdimê ma qetil kerdî û eştîlada minzûrî ê şehîdanê ma kenê xayînî û marê jî ê qisî danê vatene û ma jî girdan dê înanê vanê ceddê ma ceddê mi ma girdan dê înarê vanê şima nêmirenê şima qelb û rihê mayê qelb û rih tê ma dirê vaje wendexanan di nêvanê nêvate atam senûl benyatan bi no hesaba bi dardê zorya çîyo ku weştê ma nêşinê çîyo ku ma nêwazenê biwanê danê wendene û misnenê ma misnenê çiyan newe jî Kurdî bi zora wazenê apoy girdanê xwe bînan bikere serdarê ma girdê ma meşt lazim o ma qeçanê xwe bi namedê girdan dê înana hewna kere û name înan tim biyarê ziwan vaje gunînîyo hele şima nê ecêban vînenê kes namey girdan dê xwe cedan dê xwe niyaro ziwan û şiro namanê û şaro ki şarê kesî nîyo ê şaran xwe ziwanî sera nêfîno yani tim baş
و تم بیارو زوان او روژی دنو حال ده وندخانه دوان ده ما همه آمه غلیاین ویران بیه و گریای قاند عسكر و پولیسان بیه راکوتخانه اوتل یا تلیه راکوتخانه مصنايوخي يعني محلمي öğretmen نینه نه ونده خانان ده ماده درس نیدانه جایو که مردمه که چل و سراروتی ببه کامینو و جانان مصنایوغینه کنو و درس دانو وردن و شمتنا ایناجی به پری همه ما سرویا بدارد زوریا ما همه چی بنه لنگان ده اینان ور وقت صید جبنو صید اینان يعني شنه صید خو کنه و فنا پیدی ینه جاد خو صید ججی چند مردم آنجی قچک مای خورت مای صید اینا کنه ای اینان اینان کشنه اردو در کنه و پید آگیرنه یعنی وقتو که صید کنه و مردمان ما کشنه سروجی مکافات و خلاتی گینه و رتبه جه بنو برس جوجوفنه بنو خیلی مردمان پیسرو کشنه او وقت روج سید جه دولمند بنو ونده خانان ده ما به ترکی واننه و مسانه تبراجی ما کردی مسانه و ما تاین ده ججی هم واننه و هم جی نوشننه ما به کردی مسانه زوان خو کنه ونی یعنی زوان ما ماره بنو غریب بیانی قاند مسناین دا ای زوان ده ما هولدان خو چوال پری رجننه و غزتی پیسر آردوخ پیسر کردوخ مجموعه و کتابان اینان هریننه و بنه واننه لابره ای خوره ما قرش پری نیدانه نه علامت ونی بیاین نیه چیه بزورا ماره وانه واجه یا از ترکا یا از کردا یا جی نماننه ترکی و کردی فورسی دانه خوب یعنی بینانا جی نمانن ما وقت ما وانه
yani ma Türkiye Kurd İnan jleman jewdê ma vanê jewdê ma bedelê dinyayê hemîyo yani gefî wanenê ma wazenê çimanê ma bitersan xorê berzê roj rojê şima meydan herayo şimarê mendo êkê dest û lingê ci girêdayey bê qaçekê jî şeno bîro înan ro do û înan sero çimsûrey bikero êma jî dest û lingê ma girêdayê işte êma jî naya înan dest û lingê ma girêdayê danê maro û ma xorê kar anê girweynenê karan di xwe karanê xwe lîminan pîsan nêweşan bi maya danê kerdene camêrdiyê wa bê teyara bê tank û bê topî jewîrê jew jewîrê jew bivijîye meydan bivijîye koyan ser mado bivîne bedelo yan niyo o wext belî û zelal beno vanê girdê ma pîlê ma girdê dinyayê hemî ye yani ê girdê înan tenya ma serûnê dinyayê hemî girdêrî ê hemin girdêr yani înan sera girçin yo sanki bê înan kes naçin yo û niya ma û dinya vanê sînorê Tirkiye sînorê mîsaqî millî ye kes nêşeno înan bivirno letekero an jî cêra a birno tivanê qey na coğrafyaya ki mayê tey mayê ser û ciweyênê malê bawkalan de înana Asya ra ame û dest nayo na coğrafya da ma ser û kerdo malê xwe bi aya jî nêmendê nameyê ciyo weş virnayo nameyê do ecêb o bêmane nayo pa û kerdo Tirkiye newe jî Kurdiyê ê cadê marê a coğrafya da marê vanê Kurdistan halbukî wextê bawkalan ra o ca cay mayo û nameyê ci jî ne Tirkiye û ne jî Kurdistan o bi tehdîd û zora wazenê milletanê bînan bitersane û vanê êkê biwazê nê sînoran bivirne ma înan lete kenê û veşnenê a ji wer jî xwe pey di nêverdanê û kenê Tirkî vanê ma bê Tirkan millet na nê erdan ser û nê wazenê nê sinasnenê û heqê heyat kerdenê nê danê ci
Kurdan jî înara ders girota û şopa ki Tirkan ramita a şop ra şinê. Şaranên bînan înkar kenê û xweser û hesib nenê. Kurdî jî wazenê heme ray û neqeban ê şaran de bînan vero bigîrê, înan xweser û bihesibnê û qandê menfaetê xwe kar biyarê, bidê xwe desta û xorê kardest kerê. Raşto êyê nê qisanê xwe jî jû bi jû tepşenê û anê ca. O ki sereyê xwe hewadan û sereyê ey pelçiqnenê, cikenê, pay kenê û wertera hewadanê, kenê vinî. Falî meşhûr. Ya çiyanê winayan maya danê misnayenê, danê kerdenê û werdenê. Vanê ya heşa. Tay vanê ya ma gîwe. Ya. Bi zora, bi fektê tifingana, bi zalimey, zordarey û barbareya ma kenê şarê xwe û zê xwe misnenê. Wazenê ki ma jî zê înan barbar, zalim, xeddar û kiştox bê. Şima bê qe şima do na ji wererê sevacê bê nê çiyan, bê nê naman namena esto kespano, pakero û pa veyndo nînan. Qandê nê çiyan, nê hesaban, bolê ci nê wazenê şirê wendexane û biwanê. Ya birayeno ya işte wina sereyê min pa zaf tewa, êşma jî nêtewa. Tabi o vano, o zaza vano înare versene. Şima jî bi nê vatenan, bi nê derd û kilandê mina nêteway, eciz nêbî. Jewînare vano senî ma nêteway û eciz nêbî. Ma bî labrê ma wazenê heme çî bizanê û pa haydar bê. Labrê ma wazenê ê welatê şimayê weş dûrî ra bisinasne. û mesela tiya de girê de. Çend persê mayê şenîkî mendî eger ti versêneyê cewabê ciyanê înan cî bide malo bizanê welatê şima kamcîno û kotî diro. Labrê verê coy vanê ma diyayenê xwe vacê. Mesela hebê hera kerê û zelal kerê. Novano kerem kerê. Çiçî pers kenê, çiçî vanê û çiçî wazenê ez vaca şmarê. Ez her wext hadireyam.
ورسینیان شما بدا و تای چیان مثلا زلال کرد ما نوا آمی پینی دا نبشی و بشت بینی ده قسم ده بینی ده ای پرسی اینان بحثوی نیدو بدومنه تپه ما دو پینی بده نوشته ده خوب نوشته دو بول بمانهیو یعنی بروجانا از لیسر و گرویایا نه پرسان حاضره کرا ورسنه نه پرسان بدا یعنی زی نی ونا هزارانا نوشته ما استه بلکه کس عمل نکن و از وقت وانا هزاری اما کاب بوازو هما شنا جمسنا همه مزکوم ده مدره تیادره نزدی ویس کتاب یعنی چیه گنگاز نیو بخواه نبنو وانه تکد بدهجه کدا خود تی خرج کره که تبشه خود دست فینی مجی واشت بنو شکلا گناهان خود بضعف کردن المابون سنی با دو سنی با نکاجی مفاتو زکه ده شهر ما استه جو کردی جو جی ترکی تپیا نوشته ده ترکی است و وقت ما ببوسه ما دوی جی بوان سرنوش جه بخون لو بخون مال ما بندستان هر تم لبر هیزه اوین کوی مال ما نخون برزه مروفین به شخصیتن کو پی دحسن تین وی مال ما بپورته و دخون هنه کان بو مال ما خوینا مرجان هنه کان جی خوار و پی بون دولمن هنه کشی بوی مال ما کیفان دکن بلنگازیا گلی خواه تجار نابینن بون مروف سر مل و مال مزازایان بدروان و ام بونه زانه گلان هنه کانجی ام برن فروتن به پول و پران وان پران و رجاندن خوینا زازایان هنه کنوان لسر مبون زمان زان هنک جی چون خوارن کدا مزازایان بلش بون خودی مال ملک و دزگیان پیوک بزازاکی ندزانی بون وانان بناوکی ننزان لسر خواه دنفسینن بپینوسا خواه پسن خواه بخواه ددن فدی ناکن تین حنکن خواه بمدکن ناسن هفو دن را روناک بیر دبیشن بپرین زازایان و دبن دولمن ناو دوگهرینن دکن زانه و نابن فتبازی وان درد کون بند به بند درو و شخصیت کاریه و
dibin serbilind. Kedixwarin her tim tên kedên me dixwin. Qet fedî nakin tên nav ciwatan rûdinin. Sextekar di nav xwe de ciwînan dikin. Sextekar bi hev re eybên hev ve dişêrin. Nizanin ew hesabê rojek bête pirskirin. Milletê rûyê wan bi reşiyê bike reşkirin. Nefs wan da tune ye, tu car şerm nakin. Nizanim ew çilo nav gel da bi cih dibin. Bimînin xweşiyê. 1991 وەکی مگۆ پشتی 1995 دا مزێدە tişt bi Kurdî nenivîsandin. Şimdi de Türkçe bir şiirimi okuyacağım. Bu şiir de bayağı çok eskidir. Yani zannedersem kaçta 95 o civarlarda. 1995'te kaleme almıştım yani. Hakikatli olun. Hakikatta, hakka, haklıya olun taraftar. İnsanlık bunlarda saklıdır can dostlar. Halkımızı birbirine düşürüp soyanlar, bilin kurtuluş yok, sorulacak hesaplar. Yalanların pirlerisiniz haram yiyenler. Sesleniyoruz artık yaptıklarınız yeter. Sizsiniz halk düşmanı, zordar zalimler. Biliyoruz halkların düşmanısınız sizler. Soydunuz memleketi, yok oldu hayat. Rüşvet alma yöntemleri hepten sakat. Sizin yalan dolanlarınız getiriyor afat. İnsan olamazsınız, fikirleriniz berbat. Yalancı, iftiracı, düzenbaz rüşvetçiler, halklar ve insanlık düşmanı hırsızlar. Bilmem neleri planlıyorsunuz zalimler. Siz ruhunuzu satmışsınız kanlı caniler. Dini kendi siyasetine alet eden zorbalar. İnsan olamazsınız yalancı düzenbazlar. İnsanlıktan hiç nasibini almamış fitneler. Lanetle anılacaksınız kanlı, canlı katiller. Hoşça kalın. 1995. Şimdi burada bir Türkçe yazım var. İki halk arasında nasıl düşmanlık yaratılır planlarını yapıyor. Kimler yapıyor? Siyaset medarlar, parti hareketler.
Sayın dinleyiciler, yurtseverler, bakın, halklar veya komşu halklar arasında düşmanlık nasıl yaratılır, nasıl vuku bulur? Bir, ne zaman ki bir halkın siyasileri, parti ve hareketleri diğer bir halkı inkar ettiği zaman o halklar arasında nahoş hareketler vuku bulur. Bir halk diğer bir halkı tanımaz, inkar eder. O zaman karşı fikirler doğar ve savaş kaçınılmaz olur. Hangi halk olursa olsun sen onları inkar edersen, kendi halkı yapmak istersen sen zaten düşmanlık yaratıyorsun. Başka bir halkın halk olma hakkını gasp ediyorsun. Bu apaçık savaş ilanıdır. Bunun başka bir adı yoktur. İki, bir halk kalkacak diğer bir halkın bir kısmını kendi saflarına çekecek ve onları kendi halkına karşı organize edip kışkırtacak. Yani o kendisinin halkına. Ve ondan sonra kenara çekilip seyredecek. Biliyorsunuz bu gibi durumlarda savaşları beraberinde getirir. O örgütledikleri, bel verip kendi halkını yok etmek için gönderdikleri kişilerle kendi halkı arasında kavgalar başlayacak. Bunlar onu biliyor. İşte o zaman hem iç savaş ve hem de onları örgütleyen halk arasında kaçınılmaz bir hal alır. İster istemez kavgalar, dövüşler, savaşlar başlar. Üçüncü şık. Bir halkın coğrafyasına el uzatacaksın. Onun coğrafyasını kendi maliymiş gibi kendi ismini vereceksin ve sonra da benim coğrafyamdır diyeceksin. Tabii ki o coğrafyada yaşayan halk bunu kabul etmeyecek. İşte o zaman ister istemez kavgalar, savaşlar başlayacak. Yani tarih boyunca da bu böyle olmuştu. 4. Sen gidip başka bir halkın coğrafyasını işgal edeceksin. O coğrafyadaki halkı da inkar edeceksin. Tabii ki savaş başlar. Ne kadar kuvvetli olursan ol, kimse işgali sineye çekemez. Her zaman ve her fırsat bulduğunda harekete geçecek. İşgal, inkar, asimile etmek, hakkını gasp etmek, dilini, kültürünü yasaklamak, kendi üzerinde saydırmak, sen busun, bu değilsin demelerin hepsi savaş ilanlarıdır. Savaş getirecek nedenlerdir. Birinin bir halkın kimliğine, diline, hakkı olan değeri elinden almaya çalışırsan veya alırsan, gasp edersen düşmansın
hem de baş düşman. Şimdi bu bir de ufak bir yazı var burada. Gerçekten Kürt siyasetçileri, yani bizden artık Kürtler arasında problemler doğmaya başlamıştır. Bunu herkes biliyor. Dünya da bunu böyle biliyor. Kürt parti ve hareketleri bir de Zaza olup Kürtlerin saflarında yer alan, kendi halkını inkar eden robotlar, rotoglar var. Onlar sivil halkı birbirine düşman ediyorlar. Şimdi ona değineceğim. Kürt siyasetçileri, parti ve hareketleri, Zazalar Kürttür, dilleri de Kürtçenin lehçesidir diyerek ve bu konuda ısrarla diretmeleri Zaza halkı ve Kürt halkının arasında düşmanlık yaratmaya neden oluyor. Bugüne kadar Zazalar bu konularda duyarlı hareket etmeseydi çoktan savaş çıkmış olacaktı. Dua etsinler, Zazalar onlar gibi yapmıyor ve onlar gibi davranıp iftira içerikli sözcüklerden kaçınıyor. Zazaların o durumları, kavgaları, savaşı önlüyor. Kürt siyasetçileri, hareketleri savaş yaratmaya çalışıyorlar. Zaza yurtseverleri sakinleştiriyor. Onlar da zannediyor ki Zazalar onlardan korkuyorlar. Halbuki bilmiyorlar. Zazalar kavga, dövüş istemiyor. Kürt siyasetçileri, parti ve hareketleri kendilerine öyle bir sistem kurdular, öyle bir yol izlediler, öyle bir çukur açtılar ki kapatması, altından kalkması, tedavi etmesi imkansızlaşıyor. Bilemiyorum. Bunlar neden böyle bir harekete girişiyorlar? Neden ilerisini hesaba katmıyorlar? Yarın bir şey olursa, bir olay vuku bulursa onlar bunun mebalinin altında nasıl kalkacaklar? Bu açtıkları yaraları kapatmak, iyileştirmek mümkün olacak mı? Çok zor, zordur. Bir halkı inkar edeceksin, kabul etmediği zaman onları hainlikle itham edeceksin. Bu sineye çekilecek bir durum mudur? Onlar kendilerini ne sanıyorlar? Onlar bilmiyorlar mı? Bunu böyle yaptıkları zaman düşmanlık yaratacaklar. Düşmanlık baş gösterdiği zaman da önüne geçmek, önünü almak zorlaşır. Hatta ve hatta imkansızlaşır. O mebalin günahı, o yaptıklarının bedeli ağır olur. Onların o yaptıklarının, o söylediklerinin cezası ömür boyu çekecekler. Kargaşa,
düşmanlık, savaş çıktığı zaman artık her şey biter. Ne kardeşlik, ne dostluk, ne komşuluk, hiçbir şey kalmaz. Onlar o sistemle hem Zazalarla Kürtleri ve hem de Zaza kökenlilerle Zazaları karşı karşıya getiriyorlar. Böylelikle nifak aralarına sokup birbirine düşman yapıyorlar. Bunun içinde büyük bedeller ödeyecekler. Biliyorsunuz bu kadar söylememize rağmen, bu kadar ikazlara rağmen halen devam ediyorlar. Günden güne kendilerine bir Zaza Kürdiz diyenlerle diğer Zazaları karşı karşıya getirmek için yol bırakmıyorlar, deniyorlar. Açıkçası budur. Zazalar içindeki Ali ile Veli'yi, Ahmet ile Mehmet'i birbirine düşürmek için kirli planlar yapıyorlar. Fakat sonunda kendilerinin zarar edeceğini hesaba katmıyorlar. Onlar öyle sanıyorlar ki Zaza'yı Zaza'ya kırdırmak onlara prim sağlayacak. Hayır, daha da nefret uyandıracak. Nefret çoğalınca güç elden nefret çoğalınca da güç elde edecekler. Sanmasınlar bunu. Ve o zaman da karşılarında duramayacaklar. Onlar onu sanıyorlar. Evet, inkarcı tavırlarıyla hem Zazalarla Kürtleri ve hem de Zazalarla Zaza kökenlileri birbirine düşman ediyorlar. Gel de bu pirincin taşını ayıkla. Bunu böyle sürdürürlerse çok şey kaybedecekler. Kendi kendilerini bitirecekler. O zaman da başka halklara yem olacaklar. Bu son kozlarını oynuyorlar. Bu arada Zazalarla Kürtleri, Zaza kökenlerle Zazaları birbirine düşürdüler. Düşürmediler, girmek için delik arayacaklar. Bu birbirine düşürme planları Osmanlıların birde bir kopyasıdır. Onlardan almışlar. Yani Hamidiye alaylarının planıdır. Hamidiye alayları ne yaptı? Kendi halkını aşiretlerine vurdu. İbrahim Paşa Emili kendi aşiretinden başka aşiret bırakmadı, saldırdı. Aynı durum. Aynı mentalite. Aynı plan, aynı mantık. Biliyorsunuz, hep aynı mantık, aynı mentalite, aynı görüş, aynı düzen, aynı yatırım, aynı yapılanma ve sistem devam ediyor. Osmanlılar gibi değişen bir şey yok. Dün can ciğer arkadaşları birbirlerine düşman ettiler. Bugün de Zazalarla Kürtleri
birbirlerine düşman yapmaya çalışıyorlar. Ve inkarcı hareketler ve siyasetmedarlar bugün de bir sürü adlar altında gruplar kurmuşlar ve gizliden gizliye çalışmalarını yürütüyorlar. O eski yöntem gibi. Kalın sağlıcakla. İyi kulak verin yazılarıma, görüşlerime. Söylediklerimin hepsi bir 1990 yılından bu yana çıkıyor. Hepsi. Dikkatli olalım. Kürt halkı kardeşimizdir. Bizi inkar edenlerin dışında. Dediğim gibi kız alıp kız vermişiz. Benim hanımım baba tarafı Cibran aşiretinden. Benim küçük oğlu evlim olan, yani küçük oğlum, onun hanımının annesi Finlandiyalı, babası İsveçli. Bizim de biri yarı Kürt, diğeri Zaza. Onlardan doğan çocuk 4-5 halktan melez doğuyor. Şimdi dediğim gibi kirva olmuşuz. Dayı yeğen olmuşuz. Yol arkadaşı olmuşuz. Niçin bunu böyle yapıyorlar? Biz onları inkar ediyor muyuz? Hayır. Niçin onlar bizi inkar ediyor? Ne zoru var? Hoşça kalın. Bugün de programın sonuna geldik. Bağır Cami Peyni de program deko. Varu ve şeydi bimane. Şavaş mahmin veş bo. Kusur maaş to af bikeri. Keme maaş te vaje. Şaşe maaş te vaje. Vacek ma raşt keri. Yani kes şaşe cevi ne vajo. Keme cile vajo neşen raşt keri. Kura bivino bizano ne vano ne keno. شوش ما حمن وشبو أمانته هما به Soyumuz bir, sopumuz bir, kandan, candan bir halkız. Güneşimiz bir, ayımız bir, birdir dünyamız. Biz Zaza halkıyız, aynı mayada yoğrulduk. Aleviyiz, Sünniyiz, evvel aslımız, biz Zaza'yız. Aynı cemde semah dönen, aynı kıbleye secde eden. Biz Aleviyiz, Sünniyiz, evvel özümüz, biz Zaza'yız. Atamız bir, şeyhimiz bir, pirimiz de bir. Van'dan Sivas'a ben de varım ben Zaza'yım. Fransa yasım var yasım. Nasıl izin verdin Hasan Kavak yoldaşımı vuranlara? Sanma unuttuk bizi inkar eden kurşunları. Diyorlar ki Zazalar bu dünyada az. Göreceksiniz bir gün gelecek dünya Zazalara az gelecek. Türkiye, Avrupa duy sesimizi, biz geliyoruz. İnan halkım, hicretlerin kutsal yolculuk budur. Ey bizi yok sayan şerefsizler, duyun şerefnameyi, görün sizi hayal edecek şerefimizi. Uyan halkım uyan, asırlardır yücelttik Türk'ü ve Kürd'ü. Kılıç ucunda akıttık kanımızı, ölürken kendimiz gömdük cesedimizi. Bize bizden başka dost yok. Biz Aleviyiz,
Sünniyiz, biz asırlardır devşirilen zazalarız. Kalk halkım kalk, gecenin de karanlığı tükendi. Sabah bize yakındır inan, daya alnını özünün aynasına. Biz Sünniyiz, Aleviyiz,